Isandulelo sesabelo somthandazo wesabatha. Hlabelo senkumbuzo ezikulwana senkumbuzo yokuzila. Inkumbuzo kaNkulunkulu. Umkhulu wami uGqobela wafika kumina ngilele yabamba wathatha uthi mzukulu ngisekwena kwami ngikhuluma nawe into yami izolunga ngone emhlabeni ngangiyiqile ngicileza abantu bakwethu manje thule ngibhajile mangitshela wena ngiyazi ukuthi izolunga sentsheliwe nawe mzukulu ukuthi wena uzokhuluma lapha ekhalo phefumulo ngami ushembe ngibona amacala ami uthi uNkulunkulu mina mzukulu ngabhatha nogogo wakho kushuthi umfabo omncane wabhatha nomakoti komfabo omncane manje ngale wethu nangibhajile ngiyacela ukuthi uhambe ekhalo phefumulo uyongembula ngoba la ngikhona angikwazi ukuwenzana ngiboshiwe Bile kube nesibonakaliso bantwana bonyazi khona ngikhona kade ngikhoba ngizwase endaweni zaseGoli ufika ikhehla kumina lithi ndodana mzukulu ngilinde wena ekhaya lomphefumulo ukuthi wena uphethe isikhiye konke engifunayo ngoba ngisho ukudla ngilambile yonke into nje engidingayo ekhaya lomphefumulo ngilinde wena uthi wena osezayo ekhaya lomphefumulo emndenini wethu mina bese ngiphendula kameli ngithi kade ngise ekhaya lomphefumulo ngisebenza nginikelele wena ungaqhamuka sokulesikhathi lithi lona ikhehla nami lokukhuluma ngiyakhuluma nje akwazi ngithatha ngisho ngoba ngibona isibonakalisweni lithi ikhehla ngiyakwazi lokho mzukulu kodwa sengidinga wena lemthwale ngithwele la asayifuni ngifuna ukugezela
sengathiwa noma manje amasekhulu umuntu amthathe izangoma ngoba lelikhetha lizangoma la amen uthi namhlanje ngempela bezogezwa suswe yonke lento eliphethe lingene ngaphakathi sidlula abantwana benkosi njengoba kuhlala ichazo lekhaya uma ukhuluma ebhobheni ngempela uNkulunkulu washaya uzokusho usengizwile mina ngokuqa wami la ngicela ubaba ongizalayo omashika isikhondo somduni umashikela ngangizohlambululela ngoba sihamba sazezakalisa sayibulala manje sesiyafika mina ngifona siyagiya ngaqala sisho ukuthini njengoba sigiya nje ngakusasa kwafika isibonakaliso futhi sengathi ngiqaluleka sokudapha ngasekami nithi awufona ngiyabonga ushebo uNkulunkulu ngempela ugobe insizwa lobaba wakho owumashika ngoba insizwa aziwa nje endaweni kodwa namhlanje umgobile ngibone ezongena ekhaya lomphefumulo egcoba uNazaretha ngithi mina uqinisile ngempela khona ngiyaphendula khona ephusheni uqinisile ngisanda ngibone lezi insuku ngibone giya ehashwa umzukulu ehashwa umshana wami embongela izibongo zakhe zasemhlabeni ejabula sengazi ukuthi njobe esimbonga ngihamba endaweni ephesheya njobe kamba phesheya nje ngathi kade samlindele uyafika ubaba uthi ngane yami lokungona nje ngifike emndenini lokubona ngifika nje lokho ngahamba ngo-2024 mangifika manje emndenini lokhu usukhulume kalo mphefumulo mangiphendelela kade ngikhona kade ngiboshwe khona inkosi kusisenekuzwile ngiyekhetha inkosi enkulu yasePheni uNyazi wakozalo uMangubane emthunzini ngaphansi kwenkosi yaZulu amen ngithengilele ngabona izimbuzi mangiqhamuka ngapha esiteshini ngasesitobhini la okhalwa khona izindlu zamaplanga ngithe mangima esitobhini ngabona imbuzi ezinhle ngayincoma lezi mbuzi ukuthi zazinhle mayithola nje ngihambe ngiyonikela ekhaya lemphefumulo nginikele izalwazi ezagana ekhaya komalume kaNgubane kwabe kuvela ukuthi kulezi engayinikela zakaNgubane inikele imbuzi engathi kumele ukuthi ngilethe ezinye ezezalwazi ezagana kaNgubane kuthe khona lapho kuzosa kube izolo ngolesine isikhathi ko-3:30 ngiyibona inkosi uNyazi phakathi komuzi kaNgubane ekhaya komalume endlini kaRawundi ushumaye ukhuluma nezalwazi ngomthetho wasekhaya lemphefumulo ngiyamuzwa ngoba ngiseceleni kodonga engathi ngitshela izalwazi zalapha ekhaya ukuthi ayingene kulo yaRawundi ziyoyalwa ngekhaya lemphefumulo ngoba ngezwe inkulumo ekhulunywa phakathi isalwazi esahleli phansi sathi kimi mzukulu qona sisiphandla samawakho ngasithatha ngasifaka ngathi sikhula singileni wayesethi kulungile sibuyise ngizogqokela sengiyokunika masesomile sesisincane sesokulingana ngase sengiphaphama ngoDisemba ngahamba ngapha phezulu ngabona enye insizwa eyayigqoka uNazaretha ngase ngimela lesizwa ngayibuza ukuthi yakephi mfowethu yathi iyesikhumbuzweni ngangazi ukuthi esikhumbuzweni kukephi yayisithi asambe zokukhombisa futhi saqhamuka ngapha ngayibona sengingale kodonga sengimkhona yani isehla lesizwa lena yayisithi ngacela bhuti ungilandele nalezi impahla lezi mangibuka la ngemuva emoto ngibona impahla iyipuphu nobhuti seyigoqwe ngoplastiki ngithathe lezi impahla ngilandele insizwa iyagijima lensizwa lena igudla udonga ngale ngaphandle iza lapha esangweni
mangilandela mhlawumbe linikhetha lingiphathisele izimpahla ingene ngaphakathi lensizwa la ikhala imphefumulo ngenkathi sihamba ngaphandle udonga laliphezulu kakhulu sithe mase isingenile ngaphakathi lensizwa sase silunguze esangweni nalelikhetha lamemva wami ngalunguza ngifuna ukubika lensizwa lezimpahla ngabona la kwakuhleli abakhokheli abaningi kakhulu kade ngilunguza esangweni kuhleli namakhetha la ethempeli kwangehlahla amatshe ayengekho lapha okwakhiwa khona isigodlo kwakunendle ekhandwe ngamasundu isihlathi esikhandwe ngamasundu engathi asemadala engathi aseshiswe yilanga ngoba kwathi indawo endala le ngoba izindle ey'la zaziwumpheme kungezona indonga nje umpheme ofulelwe ngoja uthe selikhetha lithi ngena nalezi mpahla ngathi ngiyasaba mkhulu baningi kakhulu abantu abalapha wathi lezi mpahla uzozenze njani ngase ngithi lezi mpahla zizolotshwa kule nsizwe bekade ngihamba nayo sithe sejika impahla sesingasayiphethe ngabona ikhala emphefumulo seliphezulu udonga seliphansi usukwazi ukubona umuntu ongaphakathi la kulenge ekhandwe ngamasundu elapha waphuma umshumayeli umkhabela wasesandanezo waphuma ephethe isibusiso ehamba ezakithi sihamba ngaphandle naloya mkhulu sama wathi asimlinde wayephethe isibusiso uthe mase sizofika kuthina wathi lithi lenkosi inkosi inibusise amen sakhuza ingcwele ngani mangilibuza lelikhetha lathi kule yandlu kukhona inkosi ilanga kwase kuba ukuphaphama inkosi ibuseni izulu ngiyayithetha inkosi enkulu esephakameni amen okhulumayo ubhujela kwindawo yasemzimkhulu ngaphasi kwenkosi umsingaphansi amen sizila ekhele umphefumulo ngokholwa umfowethu ozonda khona lekhaya umshumayeli ubhujela sasingayazi le ndawo sifike sachazelwa ke lana ubaba umshumayeli uMajiya ukuthi kuhamba kanjani liseka sayithanda lento somndeni siye saqhubeka senza ngokwemiyalelo yakhe okuthemba ukuhamba kwesikhathi wafika usibonakaliso kumina ethi bhujela ngizoza ukuthi senihambe laphi namalungiselelo omsebenzi uhambile kwangomhla ka-28 September seza la sesizophothula umsebenzi suphothulile kumsebenzi wahamba kahle okungiletha la ngaphambili ukuzobonga amen amen ngithe ngilele ensukwini kwafika isibonakaliso ukuthi hamba uye phela umphefumulo uyobonga uphathe u10 rand uyembe ngene ubonge usho ukuthi umsebenzi uhambe kahle amen ngiphakama nokusisho ngumkhokheli uma Mthembu Ngubane esigodini sakwamafunze eSikobo ngaphansi kwenkosi uNgcobo ithembela ikhonsuthula bangcwele ngiphakamela nami ukukhulumela imindeni yakithi kwaNgubane efikile kubaba wekhaya wayibona esuku elele imbethe izamlela nje ezinkulu yonke lemndeni uthi mayibuye iziqhoshelele zamlela uyabuza uthi yena uyibongela uthi awuzaze zazifele zamlela senu ebese ithi mayiphendula ke lemndeni ibese ithi yona ayibo lesi zamlela esiziqhoshele usuku nosuku sivika ilanga siphinde sivike imvula ngazo bangcwele ukuthi ke sizolungiselela ukuza la ekhala emphefumulo nami sengike ngafika ngihamba nabakithi ebathenjini la ngizalwa khona bese ngingancela ukuthi ake size ekhala emphefumulo ezovuka eza la futhi sifike isibonakaliso
uthi wababona begcwele ibhasi abantu ababona nje ukuthi umndeni wakhe, kodwa emva kwawo leli bhasi liqhutshwa amaphoyisa anemoto enkulu okwakuthiwa kuqala umeleko. Ilapho-ke bangcwele ukuthi uNkulunkulu akakhumbule umndeni, ngaxoxa nawo umndeni wakaNgubane, saxoxa naye mase sibuya la. Sikhona-ke sinawo umndeni wakaNgubane ovumile ukuba sizelana, abangagqokile ingubo emhlophe. Ngithe abake bebazolalela nje ukuthi kuthiwa nekhaleni phefumulo ukuze sibathethele abantu bakaNgubane amacala abo. Inkosi kuselizweni. Ngiyakhetha uNkosi uShembu Nyazwezulu Amini. Soneza Mpapa. Igama nguSamkeli Sibongo kaMthetho, ngiphuma esigodi sasekwesabiyela ngaphansi kweNkosi uNdaba ezithubiyela. Soneza Mike. Soneza. Kulo. Ngize lapha ngithunywa umndeni wakaNtsele kodwa isibongo kaMthetho. Ensukwini ezidlule ngibe nebonakaliso beziningi, kodwa-ke ngicela amanani ethu engadinwa ngizonqamula phakathi lezi ezibalulekile okuyizona ezingilethela ikhala emphefumulo. Enyangeni eyidlule ngoJanuwari ngibe nesibonakaliso sokuthi umndeni wakaNtsele waxabana, kwase kwashona umkhulu wakhona, kodwa akaze amukele emndenini, washona 2009. Wase umndeni wamxosha wamisa ngaphandle, okhokho baxabana bonke nobabamkhulu bakhona, base befanisa phansi umndeni langekhaya elikhulu lakhona wahlukana phakathi. Wase kuShembe ensukwini ngabona ngiseKhenani emhlanganweni, ngihamba nogogo wakhona, umama wakhona washona ozala uNtsele. Ukuhlukana komndeni nakhona bahlukana, wase uNtsele wahamba wathola indawo wakha khona kwenye indawo wakhele emfule lapha. Bathe bengibona khona ngisePhusheni, wayehamba nododana wabo waphuphuma, okuyena engijwayele ukumbona ibonaiso zami ezongitshela ngenkinga zomndeni wakhe, kodwa engafini nesixazululo sey'nkinga zakhona. Uthe makunjalo ehamba nendodana yakhona endala, ehamba nomama wakhona-ke lo sewashona. Uthe mayefika kimi wathi uShembe ungibizile ngaphakathi. Ngahamba ngaphakathi kuShembe, wathi uShembe ngane yami ubizwe yimi la, ngifuna ukuthi uhambe uye emndenini wakaNtsele ongasekho emhlabeni, uyowenza ukuthi ukhona ukuthi uShembe uNkulunkulu. Ngathi mangihamba ngafika esibayeni sakaNtsele ekhaya elidala, ngahlala phakathi ngandlala icansi ngedwa. Umbuzo ngizowusho wodwa, umbuzo usemqoka uyiwona engaphendula ngawo, ngaphendula impendulo. Wathi ukhokho wakhona wayeqhwele esihlalweni ehleli, wathi wengane uShembe uyini futhi uShembe wakwenzelani? Ngathi mina uShembe ngeke ngize ngimchaze ngegama ukuthi uyini, kodwa uShembe uNkulunkulu. Amen. Ngathi uShembe usezenzile izinto eziningi enzela umndeni wami, njengoba ngilana ngithunywe uShembe ukuthi ngizonenza ukuthi nimkholwe ukuthi uShembe uNkulunkulu. Amen. Wasukuma ukhokho wavele waduma izulu, kwakhanya umbani wakhanyisa esangweni, lapho babona khona uBhombela noShembe unyazi lezulu bemile esangweni. Bathi mabemile wasukuma ukhokho, wagiya bacula umphembe, waguqa ukhokho ngeenyawo, wathi uShembe uyamkhonza uShembe uNkulunkulu seyakuvuma lokho. Basukuma bacula umphembe baya esangweni. Uthe mabeya esangweni bayomhlangabeza uShembe noBhombela bangena ngaphakathi kwaNtsele. Ngase ngaye nesibonakaliso esinye sesibili ekuyisona sokugcina, ngabona ugogo wakhona ehamba nale ngane yaphuphuma yakhona khona phansi. Wathi ingane yami ngiyacela ukuthi udlulisele umyalezo kule ndodana yami ukuthi uyitshele ukuthi iye ekhaya emphefumulo yonikela umndeni wakithi kwaNtsele, ifike isho ukuthi Shembe Nkosi amakhosi engifikile ngizonikela la, nginikelela umndeni wakaNtsele ukuthi uShembe uthambise inhliziyo uxolelane bese uhlangana ndawonye njengomndeni owodwa ube ubumbano kaSimende. Ngase ngakusho-ke lokho njengoba silana. Kuthe ensukwini ngicathiwe uMsombuluko ngaba nesibonakaliso sesithathu lapho uShembe nje athe kimi khona ubehamba nothola amakhosazane ngisesikoleni eDumezweni ngaphandle. Uthe mangima khona ngaphandle wangibiza, wathi Samkeli Sihoza la ngagijima ngaguqa ngamadolo
ngathi Shembe baba ubumbizile. Wathi uShembe uhambo lakho nabantu baNtsele sengihlelile yonke into isihleliwe ngicela ukunibona ekhaya emphefumulo kuleli sabatha. Ngajabula ngaphamisa izandla phezulu ngayikhuza ingcele. Wasethi uShembe abantu baNtsele bakulindile bami ngaphandle ade bafaka emotweni yami yohamba ehamba ngalo uhambo bamile ngaphandle banilindile esangweni. Njengoba izulu line lezi insuku bajabulela imvula enayo ngoba ngaphansi komhlabathi bebengayitholi imvula bebengakwazi ukuthola umoya womphefumulo bajabuliswa kwey'ngane ey'ncane njengoba bethola imvula nje. Amen. Banazaletha njengoba ngiguqela ngizosho ukuthi uShembe uNkulunkulu. Ngimncane ngimngaka kodwa uShembe ukhombisile ukuthi uNkulunkulu. Ngosithemba ukuthi. Mina ngibonisiwe wamaThembu esigodini sasemtubatuka ekundu semtubatuka kwaseMontonazi. Ngilethe nasi ingane engivuse phansi noma ngabe siney'nkinga ey'ningi kodwa seyizama ukuqhela izoyikhulumela yona ukuthi sesibe lapha nje ungani ubaba siyabonga. Ngiyalekelela nganazaretha emini. Igama lami nguNonhlanhla uMbiza kanjalo. Isibongo sami uMbokazi ngizala uMateku eNkunduzi. Idolobha lami uMtuba. So njengoba ngilana nje nami ngomunye okuthunyiweyo. Akade ngiyibona le ndawo ngiboniswa ngokomoya. Okokuqala bangibonisa intangakazi. Okwesibili bangibonisa ikhaya lokuphefumula. Kodwa ngesikhathi bengibonisa ngathi bekuyizakhiwo nje zakudala. Abantu bakhona bephila ngathi ngaphansi kwey'hlahla bepha utshani. Kuningi nje bedla ukudla bengagqoki. Kodwa nje baphila nje ngaleso sikhathi bangibonisa ngaso. Njengamanje ngithe uma ngifika la ngayibona yonke into eyayenzeka before ngizofika la. Kule ndawo le yakwaMashu. So-ke yonke into beyenzeka nje njengalo usuku lanamhlanje ngiyafika ngangifika before ukuthi kuzokwenzekani namhlanje. Nginesinye isipiko bengiphe sona ukuthi ngikwazi ukubona into ingabenzeki. Ngikwazi ukubuka into yomuntu ngisho kuthiwa ukuphi. Ngisho kuthiwa umuntu ngikhuluma la efonini. So bathuthi njengoba nje ngizithumelela ekhaya lokuphefumula. La ngaphansi la esihleli khona nelikhaya libiza ngekhaya lawo elikhulu njengasemakhaya njengoba nje kunamakhaya amancane namakhaya amakhulu. So la kuthiwa umuntu nomuntu uma ngabe ekhuleka indawo nendawo kunamanzi nakhona la ngaphansi kunamanzi njengoba ngikhuluma ngogogo nje kanje nakhona iy'ngilozi zaseNazaretha iy'ngilozi zasezulwini zinembobo yazo kwazi ukuthi ithathe imithandazo yethu zithumele ezulwini. So ngase njengoba ngilapha ngibathe ngiba abakuMateku bahlala baphethe umama wami akashadanga. Siphethe idlozi lakwaMateku kakhulu. So base kwasekuthiwa qala ukuthi ngibalekelele ngo-5 rand. Mina nendlela ukuthi ngithunywe yona yaseMalawi. AmaNazaretha akhona yonke indawo hhayi ukuthi AmaNazaretha ala eThekwini kuphela. Ngithunywe eMalawi
wokuthula lo Madlamini kanele kaMagwazi Greytown nomuzi leHammersdale okwamanje ngisekhaya kithi uma ngizovuka kade ngihlelele nendlela yokuza la ekhaya lokuphefumula ngiyakhuleka mangabe ngizoya endaweni ngiyibike kubantu abadala uma ngabe ngizoza la ngilale phansi emqameleni komnikelo ngiphaphame nephupho engathi kunobaba omgezayo ofake umNazaretha omhlophe uyageza nobaba amgeze uyazi ukuthi angikakhonzi kaShem angigeze bese thi mina uzogqoka lo mNazaretha onje ngithi mina awu baba ngoba lo mNazaretha nje angikuphethe athi hayi phela mawuya lapha yana ekhaya lokuphefumula kufanele ufake umNazaretha onje noma ungakakhonzi khona bese ngithi ngilawo umNazaretha omhlophe la ngikwenza khona esiya ngawe emanzini athi gqoka wonalo bese ngithi mina ngoba ngiwushiye ekhayeni lami ngisekhaya kithi la athi hayi mina ngihlangane kodwa yabo badinga ugqoka umNazaretha omhlophe cela nikhulise abangcwele ngentanga ngugqoka umNazaretha omhlophe emangiza la esinye isibonakaliso-ke sokugcina kade ngaba naso isibonakaliso ngike ngafika la kodwa amandla enza ukuthi ngisikhulume namhlanje ubaba otheka ngabe kunethi izulu siyagezeka ngikhalile ngihleli lapha kathi inkosi zami ngizogezeka ngoba kakhulu baba mawuqhamuka nalesi professor lesoshilo uma ngabe ngishaya igobongo thina abantu kuthiwa asenza amagobongo Ngawegama lami mina nguVelephi uBakaNkosi ngiqhamuka endaweni yaseMemele eFree State naseMadadeni eNyukhasela ngingomunye nami owathiwa yindlela kithi engasekho kaNcwele ngonyaka ophelile ngo-October ngeza-ke lapha ekhaya ngathi uma ngibuyele emumva base bayangichazela bakithi ukuthi niyamkhumbula yini umuntu enambeka intambo ngo-1984 leyo ntambo leyo lo muntu akakaze angene emndenini ngoba kuthiwa wabulala umuntu kanentamba yixushwe ngayo nami ngaba umuntu-ke engibiza umndeni ngiwazisa ngaloko ngoba ngangisemncinyane ngaleso sikhathi ngakusasa labuya lesibonakaliso ngababona-ke lo bangikhombisa lo wabekwintambo esehlathini elimnyama kodwa bebaningi kakhulu kukwaba nomsele nje omude omnyama okwakufuneka kwathiwa wena babambele lento eshelelayo beqele ngaphesheya ngoba sowukwazile ukuyibona lo muntu okuthiwa uqeda uhlobo owabese uqeda abantu bangcwele ngibabaza imisebenzi kaNkulunkulu into eyenza ukuthi ngisukume ngizogcwaliseka emndenini wakithi ukuthi lokho abangithume kona ngikwenzile ngoba kuthe ngelanga elandelayo lalapho kwaqhamuka umuntu engingamazi owathi nana mina ngiyakuthanda ngathi mina nana ngiyakuthanda yindaba ukuthi ngunana ngimdala kangako wathi mina ngubaba wakho ngulo ngashonele emanzini ngo-1975 angikaze ngize ngiphume namanje ngicela ungelekelele nami ngibe ngokhishwayo emanzini bangcwele-ke sizamile-ke siwumndeni-ke wakwaNkosi ukuthi lezi mbuzi ezabayicela ukuthi ngizobathethela ngazo amacala ngize nazo namhlanje ngihamba nomalume bami singumndeni sizokhuluma igama elilodwa enkosikazi wezulu ukuthi sicela ukuthi unyaze bakhumbule abantu imndeni yakithi engasekho amen inkosi yonkosise ngokuswile amen igama lami nguSengelo Wambuli ngisuka eMtuba ngohlala kodwa ngisekolweni kuthe ngonyaka ophelile ingane yami yangibikela ukuthi na udokotela uthe nayisezingeni lokuthi ngasengene i-cancer ngase ngiyacela-ke amaNazaretha ukuthi ngicela ngikhulekise nangempela-ke bangiphile isigulo ngithe sengilele ebusuku lwafika unyazi belifika unyazi lifike ngazi ukuthi liyanikelisa kulo muzi nabantu abawu-4 ithe sengiseduze kanjena
kwakhona ugogo ongithuka usigubhu ukuthi ngicela ngimkhele amanzi ngoba naye ufuna ukunikeza ubaba ambusisele. Ngithe mengizamkhela lo gogo ngahlatshwa zinyosi lezi ngihlaba inyosi ngathi ngiyabhaleka kwakhona izwi lendoda elikhulumayo lathi uthathe le ngane wayisa kushela. Ubani osethatha ingane yethu isekusshela. Mengifika lana kade ukhona khona unyazi alisekho unyazi sengiyakhomba because ngesikhathi le ndoda ikhuluma emadlebeni ami zavele zabaleka indlela esemthanga. Ngiyakhomba ngithi uphi ubaba obehleli lana lwaqhamuka unyazi lathi nisazophela abathakathi. Ngithe sengisuka lapho-ke ngahamba ngoyinikela esontweni bese ngibuya futhi libuyile unyazi kumina lafike labuza lathi ngekabani le ngane. Ngathi mina yami baba wathi ngicela ukuyithatha uze nayo kimi ekhaya lemphefumulo uphathe umnikele uze nayo. Ngize nayo-ke baba ingane unyazi bekuthiwa ngiyiphathe ngize nayo ngathi ngiphathe umnikele. Ngiyabonga. Ngiyayiphethe inkosi yasebuhleni kaMnyazi wezulu. Igama lami nguNontethelelo ngingakwaNhlebela. Ngizalwa umama uNguni. Ugogo uzalwa umama intombi esemangadini, ukhokho intombi yakwaZulu. Ngisuka kwaNongoma esigodini sasekubuseni inkosi umntwana wesizulu. Ngicela ukuqala ngokuxolisa kuqala ukuthi njengoba ngiza kamuva abanye sebezile bengisaba. Sengithe ngihleli phansi ngabona kushaya umbane ngisazoba yikhizo noma izulu seliyaphenduka lifuna ukuduma. Ngoba befakazi nje abantu behlambuluka kwashaya umbane kabili ngoba sengisukuma nje ngiyesaba. Amen. Njengoba ngize lapha nje ngisuka ekhaya kaNongoma ngibe nenkinga bengihlushwa isalukazi ebesihlala siqhamuka sembethina nsuka sifake wonke isimbatho sakashembe. Kodwa lesalukazi ngithi mangisibuza umama ayithi ngiyachaza athi hayi akasakhumbuli kahle ngoba nogogo wakhe ozalwa umama wakhe washona emncane. Kodwa mangichaza ukuthi akube into enjalo ayinaye akanaso isiqiniseko. Kodwa lokho kubethi neqhamuka ngasho ukuthi ufuna ini. Nakimi bekungafiki ukuthi mhlawumbe khona okufanele ngabe ngiyasukuma ngiyakwenza ngaseceleni lakashembe. Ayiqhube ngiphile impilo yami ukuthi kusenjalo ngonyaka ophelile ngoJanuwari inkosi yaNazaretha ibiphezulu le eKenani. Bese ngiba nesibonakaliso ebusuku ngilele kufike inkosi uNyazi wezulu ehamba nobaba bakashembe ehamba nomama kuphela omama bafake nansuka. Mangaphupha abahleli bagcwele igceke basho isihlabelelo bashona kancane phansi ngizwa ngathi ngizwele ebuthongweni. Mangithi ngiyaphakama khona ephupheni ngiyavula ikhethenisi ngilele endlini yakagogo ngaleso sikhathi ngithi ngiyabheka ngibona ubaba uNyazi wezulu uhleli esihlalweni ugqoke isigqoko esimnyama uphethe ubhoko olude. Ngivele ngimemeze kakhulu ngithi shembe Nyazi wezulu usufikile kade ngasho wathoza ungene. Ngithi ngiyophuma emnyango bangibambe ngashinyane labo mama ngingakayi baba bangibambe bahambe nami bayiphele komuzi osekhaya kakhulu. Egcineni komuzi sifica indlu kaRawundi engekho ekhaya ingesindala bese bethi inkosi kufuna la. Bangifake ngaphakathi inkosi besiyangena nobaba omama kuthiwa basale phandle. Inkosi mayifika ngaphakathi lendlu sayifika lendlu inamanzi abilayo ngathi awasehotela lamanzi aphuphumana. Kufike kuthiwa ngiguqe phansi bahlabelele omama emnyango. Emva kwalokho besithi inkosi mkhakheni inemva kwami babuzisise enkosini bathi simenzeni baba. Uthi ngithe mkhakheni baba simhlinze mhlinzeni. Ngisho uvalo mina ngibheke phambili ukhuluma usemva kwami bangivulela ngemuva. Bese kuba khona into ayikhiphayo eyinjilingana ubaba uNyazi wezulu engathi i-tracker into engathi i-tracker nje. Into yokuthi uzokwazi ukungizwa la ikhona. Bangihlinze bafake lento le.
ngithole sengiphaphele mase kuphaphele sekathandazwa la endlini bese kuthiwa kuphule ekhaya bese ithi inkosi yamaNazaretha siyahamba manje siyaKwaZulu ke kakhokho la kuzalwa khona ukhokho uzala umama kungenwe emotweni zifike nabo asinayo ithini imoto kuhanjwe makufika kwaZulu afike inkosi isimise ngaphandle ingene yona qala kuleli khaya laKwaZulu lifile alisenalo izindlu phahla zindonga sekwawe uphahla lwandla uvola ngena phakathi inkosi ifike iqale ime bese iqala bese isikhweba bese iqale kungene qala obaba bese kulandela omama bese nami ngiyalandela ifike ithi inkosi akhuleke khona la igcekeni maqeda lo mkhuleko bese ithi inkosi yamaNazaretha ufa kanjani lo muzi ukhona ngingazi ukuthi wabuthini ayisambe emva kalokho bese ngivuke ekseni ngitshela umama akanalo ulwazi engikhulumayo athi mama hamba kumshumayeli ethempelini lasekubuseni unomshumayeli umnguni abantwana bonyazi ngihambe ufike ngichaze ngimele ekhaya ufike ngichaze ukuthi nakho ngisibona sesikanjeni athi ubaba umshumayeli hamba uyekhala emphefumulo bekunyaka odlule kuJanuwari mabe kuye entabeni hamba ekhala emphefumulo lemndeni yakho ushembule lethu ukuthi gezo ikhulule ngithi yebo ngiyezwa ngizokwenza lokho ngise ngibuza ukuthi babuya entabeni asho ngiqede lapho ngihlalele ngingakwenzi ngiqhubekele nempilo yami ngonyaka ophelile ziqala inkinga unyaka usiyophela zibe ningi kakhulu ngikhohle ukuthi kwakuthiwa ngihambe ngiyogeza abantu abadala ekhala emphefumulo ithema sesingihlasele kakhulu inkinga ngawo lo Januwari kwaqondana futhi ubaba esentabeni ngavele ngasukelwa umfowethu weza nje ezonquma straight ngenze lutho weza ezonquma kanti intambo eqaleni ejuke emanzi aphuza akaguli ngekhanda lethi nje nespace sokuthi waphela umsebenzi eze kimaqonde ngqo uphethe umbese uthi siyafa manje futhi ngizofa nawe ngemife ngedwa maqeda ukunquma akho amaphoyisa azosebenza la siyahamba swami bazonaba la ekhaya kanti ekhaya khona abantu ngikhale ngimemeza nasathi ngikhala ngimemeza bese ekhaya beza bezoza ukuthi wenze njani futhi la nto leyo ngithayisa ngithusile ngithandaze ngithi wenze njani ngibulalelani sengikhohlile ukuthi wathiwa ngekhaya emphefumulo ngale nto yami yokuziba emva kwalokho ngithi mangithi ngiyalala angikho ekhaya ngibalekele lo mkhuba lo wenzekile ngithi mangithi ngiyalala lifike izwi lithi yoshisa kuze kube nini sathini kuwe yoshisa kuze kube nini sathi sifuna ukugezwa bese ngigcina isabatha la ekhaya Amen. ngavuka ngakhala ngababikela ekhaya ngafona ngathi nakho ukuthi wathi umama siqala manje ungakabuyi lapho khona uzoyanini ekhaya emphefumulo kanti oyenza le uyabona ukuthi sesoze sincwadi ngathi mina hayi mama ngizokwenza nangampela ngibuye lapho ngase ngikhombe indlela ngizala ngicela inkosi kusise nekuswini igama lami nguphilile ngwakhulalo eshowe esigodiswe inkosi kaNtshanazi ngilapho ngifundiswa ukuthi nje ngiyasaba ukuthi sesize isikhathi lokho nginesona ngisosaba kwami ubaba wayegula kakhulu amanebe ikhanda ngesikhathi eshayisa imoto kusho ukuthi uhambe inyanga kakhulu-ke behamba bekulapha nje yonke indawo ngoba manje ngitheba ngokushambe sengiqoqela yena lapho emgwaqeni ngoba shayisa wahamba nje ethola umsebenzi engakasindi kahle kade lashwa enyangeni la elashwa khona enyangeni enkulu washayisa imoto weguli manje bangiyila ekhala umphefumulo ufika isimo esenja angazi ukuthi yini eyenza ukuthi abe njalo ngiyacela ukuthi ushebani usiza mhlawumbe ngiyabonga ukuthi ngoba wanosisela emgwaqeni ngoba bekade silokhu sikhula ugoge esho ukuthi ekhaya bamlandi baba ngoba washayisa imoto alandwe ngale ndlela abantu abalandwa ngayo kodwa ushebe ngimonile ngilandela yena khona lapha emgwaqweni emvusa emphephetha emsusile ethu yonke into enyanga eseshile kuba kulokhu ashona ngo-1990 elokhu ahlala emgwaqweni eshisa ilanga laphansi. Siyabonga uBenqame
phezulu esiphaleni ithuba lokuba sizohlambukela abazali bethu benkundla ayakha la ezweni lasemaqadini. Siyacela uMvenqanga uyazi wezulu asiphe amandla lelakizwa fihlo bethu umngane kulo mthandazo la esabeni sama-62 ivesi lesihlanu 62 noma ngazethe samileka ingedalezo impela isolakeni kunzima ngenxa yosizi athwele laba bantu abasumile angikhipheni ngaphandle uphazamisa umsebenzi kaNkulunkulu ngoba jwayele ukukhala nje kodwa lo mntwana bamnikeza lutho. Lensizwa ikhala ngaka nje ithi seyaqoqa umndeni uyakuzwa usenze ukuthi njengowanikela ngenkomo engaki ithi R30 Mwana kithi uNkulunkulu sengathi akupha amandla lokwazi kuphela. Ungathi akupha amandla imithwalo yabantu iyasida baba. Siyazi ukuthi mhlawumbe kade wawuzama uma ubheka njengoba uchaza ukuthi laba bantu bafike bezinkumbi beza kuwe abanye bafuna ukungena nesibhoko keze mhlawumbe bayazi ukuthi ipathi ikhona ekhaya kodwa akho lutho usho ngoba wena ukuwa ngamehlo nje akho kungekho lutho esifayeni bona bayazi ukuthi ipathi ikhona phela wena banikelele bacelele uNkulunkulu ukuthi ngicela ngikhiphe iy'nkomo zenu ukuze ngikwazi ukwenzelela amakhaya ngayibonga Nkosi. Amen. Ngoba lezi zono akhuluma ngazo ukuthi bazethetha bebodwa kodwa namhla sebedinga ongabethula imina nawe. Amen. Ngingethula ngubani umthwalo sindaba akekho ongethula abazali
bethi mthwalo ngaphandle kwedini esiphilayo ngoba nawe uma uhamba uyoze enganini yakho ulekothi umthwalo. Ngiyabona impela ukuthi usuqhakazekile ufana nami kodwa ungani ngoba labantu basosizini labo bantu. Wena cela ukuthi uNkulunkulu akuphe amandla umuntu ophethe ifa ushebe naye wonkosi. Amen. Ngicela ukuxoxa kancane igama lakho ushebe ayethiwa ngalo ngoba abasezweni bayibona babethu umdliwa ngapha. Amen. Wayethumdla amafana kwakuwa konke amafoko kwethu base beshiya imkhawulo sebekhonza abanye abafana sebekhonza abathindezini base waqoqa amafaka ushebe. Ayikho into engekho yazi lwezulu uma uzocela. Amen. Inkinga umbango seyimpilweni zethu thina sihlale siyibheke thina kuqala ukuthi kambe njengoba ngimemeza ngala abantu engibamemezayo bangifanele ukuthi bamemeze mina. Ngikhona yini lesi sibongo engikhuluma ngaso? Uyazi ukuthi khona into ebuhlungu thina esizalwayo sibiza isibongo sababa kanti uyise ubaba wami uzalwa umkhulu obiza isibongo sakaStefana noma isibongo sakoMinalume noma isibongo sengena noma isibongo noma isibongo somuntu owaba yilongwe mhlawumbe unkulu waba yilongwe wayesebiza leso sibongo. Ayikho into lapho engahlezi ngayo iqondile ngoba igcine ukuthi iqondiswe. Umkhulu wayeyilongwe ingane azoyicamisela zodwa kanzima ngoba khona iqiniselelo. Manje kufanele simbuze nje ukuthi Nkosi ungani thina senze ukuthi kodwa ungayi phambili. Simbuze nje ukuthi ayizele emhlabeni shebuzele ukuthi simthume simbuze. Ngiyabona ngoba nami ngiyathandazisa cela uNkulunkulu awuze umthandazo wakho. Hayi kodwa inkani nodaba ezwe isicelo sakho abakupha amandla mayibonkosi. Amen. Mayingindekile amandla kungani kabani licala kungani dwebe ukuthi uze kuwe okudingayo uzulungisela abantu bakithi. uNkulunkulu akwembulele lokho akuhlali uzaphezu kwakho. Amen. Kunezinto ezibuhlungu esiyithwalayo thina emhlabeni sizigcine sizengathi udadewethu siyamcelisa uNkulunkulu dadewethu noma unawo lokhu Nazaretha ungawugqoki intombi. Amen. Umuntu ogqoka uNazaretha umuntu ophakamisa isandla wathi ngekhetha inkosi yasebuhleni waseyobhabhadiswa yena ogqoka uNazaretha. Amen. Wayigqokela lezi ngubo zakho uma uzala ekhaya emphefumulweni. Uma ungakayikhethi inkosi ungakabhabhadisi kodwa ungawugqoka uNazaretha ngoba uyokubopha abantu bakini. Abantu bakini bayobona bathi ngani intshontsha kanjani ingubo onqoba ithuna ngoba ingubo washebe iyafungelwa. Amen. Siyowenza isifungo ngoba uyakhetha inkosi yasebuhleni. Amen. Ma uyigqokela uyinikezwa uMathi esigodlweni sakho uyigqokela ishidi nje elimhlophe akubona uNazaretha. Ungawugqokile intombi losho njalo akatshelanga iqiniso. Siyibhasopha izinto ey'njalo bantwana bayingcwele basezulwini. Babona abantwana babantu abaphenduka ey'godleni zomajiye bese begqokisa uNazaretha bethi ugogo wakho ufuna uNazaretha umkhulu wakho ufuna uNazaretha ugqoke. Ayikho into enjalo. Uma kufika umuntu wakini ethi mntanami ngicela ingubo emhlophe chaza ukuthi mkhethele inkosi uhambe uyobhabhadisa umbathi ingubo emhlophe ngoba iyona azonqoba ngayo mayewonkosi. Hayi ukuthi uthenge ingubo emhlophe bese uyoyilengisa lapha endlini. Ma uyinsizwa uhambe uyidabela uyizokhala phezu kuNazaretha wakho uNazaretha wakho ngakuthengela. Ayikho into enjalo. uNazaretha umbatha ukubhabhadisiwe bese abantu bakini bonke badondolozele ngawo bayishembe mayewonkosi. Kuyacela bana nje ukuthi abantu bayiqaphele izinto ey'njalo. Bakhona-ke nabantu abagqokiswe ey'godlweni zomajiye eNazaretha. Ayikho into enjalo ungayivumi. Ma uyoyilathela nje esigodlweni samajiye hambe uyilathele kodwa hayi ugqoke mhlophe uNazaretha waseNazaretha lo cha bona. Siyayibuza ke ngoba sibazisa imindeni yethu ingakwazi ukusondela kuNkulunkulu.
Bakhona abahle basezulwini kukhona izinto ezibasey'nhliziyweni zethu masifika la ekhaya emphefumulo. Oqala ukufika uhlezi ekhala ukuthi ngisacela ukuzwa ukuthi uma ufika yini uqala ekufanele uyenze. Bese kuthi laba sebeqalile ukulima lensimu yokuhlakulela abazali babo ukuthi baphumuse izinto. Ufisa ukwazi ukuthi isigaba esilandelayo siyini. Uma kwenzeka ungazange kukhulumeke lokho, ungalahli ithemba. Ngoba uyakuyile ithuba lokuza ngoba nathi njengoba siguqile sicela kumbenqaba ukuthi akasiphe ukukhuluma okuzoqondana nento edinga umntwana wabantu ngamunye ngamunye lapho ekhaya emphefumulo. Njengamanje sicela ukuthi uNkulunkulu asisize sikwazi ukudlulisela kulabo abaqala ukufika ukuthi uma uqala uzolima lamasimu emile esizukulwane somndeni wakho uqala kuphi. Cela uNkulunkulu abaphe indlela abantu basezulwini. Amen. Amen. Uthini esiqala ukufika uma ufika la ekhaya emphefumulo? Into yokuqala kufanele uqale mase uzwe kahle ukuthi ukhuluma ngani. Usuqonda. Mina sengiqondile ukukhuluma ngani la ekhaya emphefumulo. Ngiqonde kanjani? Abantu abakhulumayo bonke bakhuluma indaba yemndeni ukuthi bathume ukuthi abazoyithethela amacala ekhaya emphefumulo khona izokhethwa. Okazi ukuthi bamuzi uNkulunkulu wakhe ukuthi egcineni ihlanjulule imindeni yethu. Usuyazi into efanele wena uyibhekele mntana wase-Afrika ukuyibuka ukuthi imuphi umndeni efanele ngihlehlele kuwona ngiyowuthulele lolu daba. Owakithi ngubaba noma owakithi ngumama. Wena uzozazi ukuzazi kwakho uqala uyibuze ukuthi ubaba nomama baphelele ukubizana ngumfazi nendoda. Uba ube indoda ngempela enkomalume, uma ube unkosikazi ngempela enekhaya. Uma ubaba wakho engazange enze lutho, uyabona ukuthi indaba yokuqala ukhethe abantu bokuqala kufanele babaxoxele nendaba ababone kulunga. Amen. Ibona-ke labo baphethe impilo yabo. Nakhona uzothi uthole khona uma ufika ukubuza mina komalume ngiyingane yenu ngizalwa yini. Kodwa ngicela ukubuza komalume bami masengibona sengiyaxoxa niyangcokola. Kodwa ugogo wena ekhawuphelele unkosikazi athi umalume, hawu mntanami ubaba wami eshumkhulu wakho akazenzi lutho wakuyikuzo laseGoli. Kuyacaca ukuthi wawugogo akekho ekhaya nonyoka akekho ekhaya nawe awukho ngamathumbu kanyoka. Uyahlehle akagogo. Ungakusabi lokho. Ungani umthandazo wakho ufingane mumva indlela yinde kangaka. Yokuya ePhakameni. Ufuna indlela wena yokuhamba ngiyayifuna le ndlela kodwa idlule engozini. Ubhale la emthandazweni kaShembe ehlabeni. Sayifuna indlela kodwa idlule engozini. Iyona-ke le. Uhlehle komalume kama wakho. Ufike khona uthole udaba nihlangane nomndeni nibike lolu daba. Uma unawo amandla ukhiphe nawe esibayeni kuwa sona unikele komalume nize nizothetha amacala ekhaya emphefumulo. Amen. Amen. Uma amandla ekhona uhlanganiseke ukuthi nithola amandla nenkomo ngeyimbuzi ezulwini. Uma khona ekhona amandla enkomo ehamba ngamasondo usuke kuyithatha enkulu leyo. Kodwa imbuzi ziyawathetha amacala. Uma kodwa amandla ekhona sikubekele komuntu ofana nami nawe ongenalutho ongenalutho imumva ongenalutho phambili. Lokho kudingekani igazi lakho azosebenza asebenzele imindeni yakho lapho ekhaya emphefumulo ukuze imindeni isebenze. Imindeni beyihleli ikuthini egazini lethu. La egazini lethu kuhleli abantu abangazi baze basebenze. Umuntu ongazosebenza wayahamba ecela ukuthi ubhaliwe la emthandazweni omkhulu. Nazi zange zakwendlela uJehova wapazona. Ungamcela ngazi. Kuyisinengiso Jehova. Bonke abavila bawulahla ngoba umthela ihlazo uNkulunkulu ngokuvilapha kwabo. Khona abantu abafa bengamavila betshotha. Labo bantu uma bevuka bezoba idlozi kuwe uzokwenza njani wena? Uzobanisela. Kuthiwa igazi labo libiza uNkulunkulu lobiza izandleni zalo lobizwa kubo. Libizwa kubo kodwa bona sebefika bevuka nabo bezakithi.
Uyisona uvila ababhaliwe na umthandazo sokuphula. Lezi zona bazenza bona, ibona abazenza abanezandla abanenyawo. Kodwa bafunanga ukusebenzisa izandla zabo. Baboshiwe kwenu. Mase beboshiwe sebefuna manje umuntu ozobethula leza lomthwalo. Bazoyekwa. Bazozakuwe ngomlingane yabo. Amen. Lithi labadala akhodlozi adlulekala komunye umuzi. Umuphethe omalume wakho bazothumata wena ushaya nawe ushaya kahle. Bafike bathi ziphi ezomphefumulo wakho. Nalo mthwalo ukuthi abazange baze basebenza. Izandla zawo bahamba bezigcinela uhambe becela. Abanye babenazo izandla bengasebenzi umsebenzi oncomekayo, besebenza umsebenzi wokuqotha imithi bebulala indalo kaNkulunkulu bebulala abantu. Labo bantu basebevuka beza nalezo zandla zabo kuwe ukuthwala kanzima. Ushembele usakhela ikhaya emphefumulo ukuthi sizothula amafika njalo, sizoncengela abantu bathethelelwe ngoba bona baqalekisa uNkulunkulu ebaphila izandla zabo esifundisweni bayisebenzisela ukungcola, ukufuyilwa, nokubulala abantu, nokuphosa abantu ngale zandla zabo ezayidala basebenze ngazo. Bona basebenza benza imikhuba ngazo. Sesidlulile sabantu abadala. Ngeke uzowazi mhlawumbe uphamba phakathi kobishi abantu abadala bakini basemandulo. Uma amandla etholakala, imbuzi yokuqala sithuma ngayo ushere. Nkosi yamakhosi naziphezulu, nansi inkomo, siyayibika ngasenhle ekhaya. Lapho sibuka khona nansi inkomo, nina basekhaya. Bayakuzwa babuza khona bese yisizwe ey'nkulume, bese yisizwe amangalasi, bayakuzwa bese ukhuluma ngoba ukhuluma indaba yabo. Bakuzwa ngisho bethunjiwe lapho bebone khona mnangani sikhuluma ngathi sesizokhululwa. Nansi inkomo Nkosi, siyacela ngale nkomo ukuthi usingelele emalini, emgedeni, ey'sizwe ey'lwane, ey'mpini zasemandulo, ey'gcawini. Uyosibuthela Nkosi zonke izwe ey'tampokweni, emaweni la wakushula khona ingane kahle khona ey'mbobeni. Sicela Nkosi usilandele nazo iy'ngane, ezinye zaphethula zezimotola zemikhovu, ezinye namhlanje ezinye zathathwa zayiswa komalawo zayiswa bonke lamazisakele na ukwebelana. Uthathe umbungu umphefumulo womuntu othwethuliwe uyise ngamazwe ase-Afrika, abase-Afrika elezonapha uthi magula ingane lithi ngiyathandaza khuluma ingane ngolimi lalamazwe sakele na kanti kanti imoya ethwethuliwe yakulenye izwe kashikanisa nayo. Imikhuba eyenziwa abakhunkuli la behlangana khona. Ngelinye lamasono lapha ekhaya uthandazelwa abantu. Sathi sisabaleka nathi uNkulunkulu wayesasitshengisa ukuthi yena mayithanda yakwazi ukubheka izinto. Kwathandazela abantu la kwasuka ingane encanyane ongako kwaphendulwa kwayinkawu kwezisona kwaduma wahlala ey'hlahleni zaze kubamba wathi kwikwi ingane yazizidweyaba nomina la uthandazela. Saphelelwa amandla nathi sekwenze kuthandazela. Sayibamba lengane sayibeka laphansi sakhulumiswana sathi mina wathathwa umphefumulo wami ngiseyihlwile lahlanganisa namafutha enkawu. Imini ngivuke phezu kwale ngane umzukulu nengane imini. Mina ngaphuphula emandulo. Wathi phatha saphelele ingane ibandloni nengazi esibona ngolimi yakhala isihambisa omfele. Omfele ihamba neminyaka ihambisa kanje ngane intombazane. Nasaphelelwa manje. Ngoba ethempelini kuyisono uthandazela. Hawu. Futhi bangiphazama kahle lelo suku uzofika ngayo wafika ngamnyazi. Ngoba kwakuwuphasipoti egcine sesiqedile ukuthandazela. Wathi sesiqedile kwakulona impela lelo suku ngoba sathandazela kwanza washawufola sihlushwa yile mkhuba esixhakayo la. Siyabona bakhuluma kwemphefumulo abantu ababili sabulala abantu omunye ngabulala owesifazane ngathatha isitho sakhe sangasese ngasenza ibhengeli ngamenza imikhuba ngayo. Imikhuba eminingi ngiboshiwe phezu kwale ngane. Baningi abantu besifazane ngababulala thatha izitho zabo ngizenze iphandla. Awuyenzelani ngangidwala imikhuba eyenziwa okukhulu ezimandulo. Eyasifaka kakhulu yile enkawu nalento nefele. Sathanda. Hey,
imikhuba abayenzayo iyamangalisa. Ushembeke usaphela ikhale emphefumuthi kuzolashwa lolo khulu njalo. Mayibonge Nkosi. Amen. Abantu babengabantu ethuneni. Abantu babengabantu ethuneni ngoba abantu badliwa izilwane mabebuya bezakithi baqhamuka ezilwane. Uthi nomulele ebusuku uphuphule udaba yingcanga kanti umuntu wadliwa izitha. Nangesho lo nangakhuluma nomntwana wakho ma. Uthi kwakho waphela emgwaqeni wangathola. Ubani waziyo noma wakhuluzwa ingcanga zemgwaqeni. Mayebuya ezekhaya uthakuwe endalo. Abanye baje wakubezi uyabeza hamba uyagula uyathatha isikole samathini kuthi wayona uphethizo zamakubezi afaka amabhayi abhala amakubezi kanti umuntu waje wayekubezi. Abanye bamnidwa izinyoka, abanye bagcatshwa ngazo iy'nyonga ney'nsizi zey'nyonga yonke. Ma isevuka lo muntu egazini lakho uzovuka lo kuneyilwane kuwe. Inkomo yokuqala sifumusheka Nkosi yamakhosi yakuthuma sicela mbenqayo uhambe uyosibuya sonke izilwane esiyithombe egazini lami hlangothi zonke zokudaleka kwabo. Abantu bafuna bathungatha kulezilwane ekhuluma ngazo nalapha nendlela abafe ngayo ukufa ongaziwe ezulwini. Ushemba bathungatha ngale nkomo nembuzi yokuqala. Lezi mbuzi ukhuluma ngey'bhuzazana ncome ngiy'bhuzazana. Eseyiqinile kodwa hhayi ivumane oseqinile. Ongakwela ikona ukuzethela amacala uma kuzalana lapha phambi kwaNkulunkulu uthatha igaba zey'zukulwane zemndeni. Nawe uyazi wena ukuthi uyakhomba ukuthi leyankonyane le inzala le yankomo lesayinquma esayihlaba ngosuku olukuthi uyayazi inzala yakho. Nakhona-ke la lokunquma iy'bhuzazana sezemayizala phambi kwathini kuthi igaba zezilundu nezimbuzi zesintu. Kuyayidedela lapho ezalayo uthethwa amacala ngazo. Mayibonge Nkosi. Amen. Eyokuqala sithumushela asingene emalini asifunele imindeni yethu. Amen. Eyesibili siyamcela uMvenqanga uyaziwezulu sicela sethulele iy'khwama zabathakathi nezangoma ney'nyanga nabakhunkuli nabacwili nabaloyi abesebahlambulula. Mayibonge Nkosi. Baphele ngaphesheya kwethuna nanganene wethuna emndenini. Bangaphinde babe khona ushembe uyakwazi ukuvala lento abathi ukhondola ngoba uyahlehla. Lezi iy'zukulwane esikhuluma ngazo ezayizona ezathanda ezasemandulo iy'zukulwane ey'zukulwane ushembe uyayiqoqa ngomhlana kubazi ayithwale ezinazekhala imphefumulo ngengalake engamandla uhambe eyiqoqa. Sekuvala ukhondolo lolo. Eyesithathu Nkosi yamakhosi siphuma phakathi komndeni imindeni eyikhohlalele ezinye izindlu zayibulala ingane ey'nqaleni zomakoti. Uthatha imbungu ngangokuzwa ngayo iy'ntelezi ngokuzwa ngayo impumise y'nkomo. Lezo y'ngane Nkosi zisibophile manje siwumndeni. Zibopha iy'file zaphosa ekhaya zajonge sibone ukuthi khona kuyolunge. Sicela Nkosi ngale nkomo usihlambele abantwana abaphuma bathenda balahla bakhushula benziwa iy'lwane benziwa imkhumbi benziwa omatindane benziwa yonke into ubaphethe badala kabusha ubenza abantu. Mayibonge Nkosi. Eyesine leyo bantwana Nkosi sicela babelethi zokusemthethweni bathola amalungelo kwabantu. Akekho umuntu ongafuni ilungelo lakho. Wangithi isiphosa sihlala manje sifuna ilungelo. Bese befakela labo zivile amaqolo ey'nkungu ngoba babhikishiwe bashisigele. Befuna amaqolo ey'nkungu kodwa umuntu kade kula abantu. Amalungelo. Lokho senhlabathini yena ushembe ukhulumela iy'ngane zakho ukume ezingananini. Ezakhushula ezachithwa. Ukhulumela zona ushembe la ekhaya emphefumulo. Uthi nazayinanga uthola amalungelo babani. Amen. Eyesihlanu sibacela inkethelo Nkosi abone emndeni babulela abafowabo kade esho omunye manje futhi walala nonkosikazi kamfowabo. Wambulala mhlawumbe umfowabo abanye bacuphana baloyane ngoba ndiyafuna lokungena unkosikazi kamfowabo amankosikazi abafowabo bafa abantu. Kube izalukwazi ey'funa ziyogana emendweni abe nomoya athi ngifuna ukusiqotha sonke lesithembu sikamajiya ngisale ngedwa emendweni abulala abana babo. Lezo salukwazi lesefeni asiyindawo siwuhlupho. Yilezo y'nkomo esibalulayo la
lezo ziyinkomo zivezwa yimndeni isiyikhulumela yona kodwa thina imbandela esanikwa zona lezi ey'nhlanu uma ngabe yikhulumela bona ngeke siphilise lezi ey'nhlanu sesingantona wathi kubuza umnewethu la umoya ekuseni ubuzile ekuseni wathi lezi ey'sele cha asisho ukuthi yisele sisho ukuthi iy'nkomo ezivezwa yimndeni enenhlanhla yokuthi ivukhulume ukuthi bantu abamselisinike iy'nkomo kodwa phakathi komndeni sinequlu lamaviki ngamaviki labantu abahamba emhlabeni besifazane bengakhululwanga inzilo labo bantu bengakhulula inzilo bawufa manje emndenini ngaphesheya kwethu uma amandla ekhona noma umndeni usuke waveza lokho ushembe uyakwazi ukuthatha imbuzi abakhulula inzilo bonke kusole emandulo kuze kofike lapha izona phakathi komndeni bona abantu abazenzakalisa bona bayibulala ukuyibhanele ukuyiphoseweni abanye kuthiwa bayiphoseweni abona umuntu maye eloyiwe wayiphoseweni akayibulalanga lokhu ubulewe umajiya omenze ukuthi ayiphoseweni ukumloyiwe ukhuluma ngomuntu obana wathula ngezanayibulala lawo bantu abanjalo ukuthi ushembe abakwazi ukungena emndenini noma ushembe ikopi umndeni bayamizwa bona bathi inkosi sakhona likhuluma udaba labo laba nkosi baphisele nabo bayibulele abanye abamanje-ke i-modern time idlisa amaphilisi kanti abaqala abayikhunga ngomkhungo bayiphose emawini labo bantu abanjalo ukuthi ushembe bagcina seyimbondela ngale kwethuna ngoba nomunye afake lomoya wokuyibulala enzingane ibulala nomunye nayo ngane enza omunye ibulala kube uchungechunge labantu abayibulalayo ufuna ukuhamba isizwe azohlala naso ekufeni esayibulala esitoshiwe emndenini uma manje khona singayikhuphi inkomo imbuzi kuzocela labo abangena umoya kalusiko abayibulala noma ngabe kuthiwa bethathale ufuzo lalo bayibulala kodwa owasiqalayo wangena umoya wokuyibulala wathathale lukhondo loko watshana basoba uchungechunge manje ushembeke ukwazi ukulandela umkhondo azayo uthola ukhondo langakhona phakathi komndeni khona abantu abahamba emhlabeni sebeyingcolise bona athi owesilisa nomuntu wesilisa abakwazi ukungena emndenini labantu etoonqinile kuba abesifazane kumbe abesilisa abanye-ke bawuthola kumthele bawuthola ngabantu abafela emadele maye ivanga nje umuntu ejele afike enza umfazi afele khona ejele kade senza unkosikazi maye ivukuzo wayithonga ingane umuntu bebona ingane isonqinile kanti imbathwe umoya womuntu owahamba enze umuntu wesimame ngenkani ejele abanye abenziwe ejele abanye ngesikhathi usali uziphi amakhosi ekhangana wodwa ayedlintelezi amabutho azadle ngisho azaqathwe ngeyilwane ezimbi ezenza igazi lishise mase kuqedwe ukulwa izimpi indoda icaba ngunkosikazi wayo besidumela laba bamavanga benziwa amakhosikazi empini bafela kubantu abanjalo bafe bengcolile mabevuka bezekhaya bezosho ukuthi ngafa ngisho inkosi yomndeni abantu asinezulu indawo yetinyanga ezulu ngeke nibeze ngizobadedela abayikhulumele ukuthi inkosi yami bathi abantu amen wathi ngizobezwa ngani yaze abalulethi bovuka izangoma engaphuli kuthiwa khona izangoma vuke abatontayo kuthiwa khona laba ke bona abafa bengcolisiwe abafuna uzokhuluma umuntu ayesiboshiwe sadla amabutho ayingamaqhawe asenza abantu besimame bona bawubonakala kanjani bawubonakala ngezenzo nawo namhlanje kunjalo uthi usengamandla mayikhona sithole impahla nkosi usuke emandulo uma ezulweni sesibongo sakithi kukhona abantu abahlelwa isifo esinjalo nkosi sicela bageze bahlambule nkosi kuphele unqamuke kuphele lokho endulo ukuze kuphele manje noma uvuma amen awazi ezulweni sakho uzophangana
ukhona phakathi komndeni amakhosikazi ona umendo wabo afeba ambothe zilonga akathiwa ahamba ufuna inkomo ezimhlophe makubo uzaqolela zihambe nomphela qhubela abantwana thizini wazofela esikhoteni manje sefika ngalefeni phela umuntu osazane uqoma kwekanye agane kwekanye akagani kabili uqoma kwekanye agane kwekanye ngale akathela umuntu osazane inyongo phezu kwenyongo awukwazi ukusuka inyongo yasinye isibopho noma ngabe uqabe nomyeni wakhe kwanje malo wahamba mayesefile efeni ukhonje emumva la eganele abakubomsakona abese uhlala ngaphandle kwesango lapho abese phenduka isipoki akade omuntu wazana abazongena aqhokele bona ambathe bona ingene ingane yomuntu iyihle iphume nethongo elihle kubo ifike kaze iguquke ibe isibuzi kanti ingene isakwazi saxoxa ekhaya ngoba singayiphathanga kahle angiliseza nokubi seceleka phansi ufuna ungena naye manje sengena nesiboko angene ngane umuntu isuke ehlahleni lapha into okuhlala ehlahleni lapha ezenye into ikhuphuke isizongena nodwendwe ekhaya kanti sikhuphuka lesakwazi saxoxa singene sibhekise ngane umuntu thina sibonga ushembe thina singamanazareta ngoba ushembe wayiganima zonke lezo zinto amen unina abafoyiteni nakayikhombe emhlophe mzala ukulinde lokuthi ngivakashile kahle abangashwa naye Nazareth lana size ukuzodungisela abazali bethu umndeni nami sobakhonzela sizikhonzi mayonkosi masona makhola sizikhonzi ingakho sibokele embulo yonqoba ithuna hayi lethu la singobela bona ithuna manje ukubona nje umuntu kade isoni kade wese mayise shoni ekaphatanisa kade wothe ukalike ambathisona ngombhathisi ngase nasewesini ufaka le ngubo emhlophe lethi nesifaka manje eyonqoba ithuna labo-ke abaqala ukufika umphako wabo la bese kuthi laba sebehambile indima mhlawumbe indima isizofika manje ekhoxweni kwayo isakhulu mhlawumbe kusukela ngonyaka odlule la koJanuwari March labo bantu ngonyaka odlule labo bantu siyacela uNkulunkulu abaphe indlela sezulwini lokulalesisaba uma kungekho lutho oluvelayo emndenini ngaphesheya kwethuna ukuthi abantu abamshoda lapha nalapha imindeni ayifana amacala nosisindo sawo afana nokona kwawo nendluzulu ababeyenza ayifana kodwa imindeni enikelela manje isheshe uNkulunkulu ayiqede kuya ngothando-ke uthando lwaNkulunkulu alifani phezu kwemndenini kodwa imindeni iyamhlukumeza uNkulunkulu tholi phakathi komndeni wakini khona abahlukumeza uNkulunkulu ngokwenyama uyabona lapho isazothelwa amacala ajulile ngoba babhekane noNkulunkulu ngeziqu zamehlo labo kusukela ngonyaka odlule koJanuwari February up to March labo bayacelisa bacele emndenini ukuthi siyacela nisiphe amandla nasi isigaba esilandelayo kulabo bantu akade belethe iy'nkomo sebengena esigabeni sesibili sicele balethise kahle labo basukela ngonyaka odlule koJanuwari February March asisho ukuthi nathi sekulungile kodwa siyacela ukuthi uNkulunkulu siyacinga ukuthi uNkulunkulu asitholisele ukuthi ngabe imindeni yabo isikulungele yini kuzobonakala kanjani imindeni yabo isikulungele kuzobonakala ukuthi lezi zinto athi uNkulunkulu sibalule uma abantu sebenikelele imindeni yabo ukuthi isiphi isigaba esilandelayo isigaba esilandelayo uma beqeda ukunikela imindeni yabo sekunesikhatshana esinikeleni nabo kufanele bakwenza ukuthi babuthane bona bewuzalo bakhona abasezulwini babuthane bewumndeni bese beyiguma lolu daba ukuthi-ke nina basekuthini ekhaya lemphefumulo siyabeliwe ukuthi njengoba sekunesikhathi impela saqhuba iy'nkomo sisekala lemphefumulo hlezi imndeni manje noma-ke labo abanemndeni eseyishile ukuthi abalandwe noma-ke ingakasho ukuthi abalandwe kodwa isikhathi esihambile sesidonsile isikhathi nabo balungise iyona indlela abazozwa ngawo amanzi ngobhoko ukuthi imndeni isikhululekile isikhulukhululwa nabo-ke ekufanele
sihlale kuko labo asebedlule leso sigaba ukuthi babuthane umndeni bese bebheka umuzi bawuqamba umuzi abazothi umushembe sebaphila usuku lokukhulwa kwezizukulwane zakubo ekhaya umuzi ekhaya lo muzi umndeni ozophuma uyophumela khona kuwo ngoba ngeke ukuthi umndeni lokusugezi ushembe lakandanga akalandi ushembe uba wena omkhulu nogogo wakho nogogo wakho indlu yakwenu noma isendaweni ulapha isigubhu sesibongo izuka ngezizukulwane njengoba nenuzalo nje ababili bangangeneleza ekhaya lakho abampoyeni ozalwa kwamncane bangangeneleza ekhaya lakho abazalwa ugogo omdala baningi bangeneleza ekhaya lakho izizwe ngezizwe zonke zomndeni ushembe kuthi abantu behlabazolwayo bayisebakuthi uNkulunkulu ezobenza lokho okuthandwa nguye nokumthandaza usho 2:42 ehla moya oyingcwele engena wena angithi usebenze kubo bonke lokho siyaguqula manje siyaqeda umthakathi uyena unyazo laziguqula kanjani thina sazi akukho manje wabheka kuyani ushembe wena wazi uqeda umuntu ayolondile uthola kade ulondile siyaqeda umlondile namhlanje umziyo khona ekuseni uthi uNkulunkulu unikeza amanzi walithela phezu kwamathamba kini kodwa inyama unyazo uyelodala abantu manje uMathiyeli sekuvela ukuthi uMathiyeli uyelosiza abantu wangasifakadela abantu manje njengoba sekuthiwa mhlawumbe vele umsizi wabantu usiza abantu ungasiza into ungasanguyiqambe wena ungasanguyiqala akekho umsizi kashembe ushembe uvele ezulwini uze kubantu bakhe ababumba yena abadala yena abantu mina nawe nabazali bakho nayonkosi akekho umuntu osiza abantu kwamanga nje futhi ukuthi athi umuntu umsizi kashembe mina hayi uthandaza isishembe awukwazi ukuthandaza ishembe awusebenza ishembe ayikho into ethi usebenza ishembe ushembe wena oyisebenzela yedwa uvele ezulwini amaza abeke emsizi ngokuthanda ukubheka nokumhlampole kanje ushembe angayeki izulu lakhe elabasezi bakhe kuthiwa enhlala ezulwini lamushembe nje jonande ezazonyathela umhlaba usundolise kanje uze ngobe nothanda efuna ukuyibambela ngezandla umsebenzi wezandla zakhe umthandazo uyasho ukhumbule Nkosi umsebenzi wezandla zakho wenza thina sumsebenzi wezandla zikashembe okhokho bethu bamsebenzi wezandla zikashembe uMathiyeli wenaphinga manje wakwabantu uMathiyeli musukama mama athi umsizi kashembe uMathiyeli uzenzelwe yakubo ey'thixo zakubo zoyisemkhulu akuthola wasezulwini akho sangoma la asikho isangoma sikashembe hayi asikho isangoma sikashembe kasho nenyama izwela ukusebenza ngenyama kodwa inkulungelo sengavuka kodwa waqala ukuphikuza wena uNkulunkulu ushembe labo-ke asebedlule lezo yigaba sekufanele bahlanganele lowo mndeni bavumelane nawe ngicela ukudlulisa ngoba abantu bagcina sebephishana amakhanda ikhetha usezotokijosi ayikho into ethi ukutokijosi ake ngibuze umbuzo uma abantu njengoba bebonile ethuneni kade khuluma ngabo abathangathangayo ababetwiya wena usungazokhalela ukuthi unkolutokijosi utolikosi le ma ukhuluma ukuthi wakhonisa lwazi emndenini ezayikho zokuzosha ayikho le nto ukutokijosi mina bafowethu nani boma ezambathi ingayibhathi ngomhlobo ningalinge nithi umndeni nithi nisiza kashembe labantu bafuna ukutokijosi ungakushola ngoba leyo nto masifika zokugonda umndeni ufuna ukubopha usho wathi uNkulunkulu wathi uNkulunkulu uthwebula ithombo ingani wade ithombo ladala uyemshembe abantu badala ushembe ningalinge
udingakala ungazi abantu bakashembe bathola idlozi ayikho into enjalo kuphela abantu bakashembe asebelala ilizwi kashembe bayageza ithonga bayibonga Nkosi masegezile ukuthi kulungele nawe wena ongaboni wena ongaboni kulungela wena kunomthandazo la uthi sifundele abathunywe bona abaningi lo ke bayizokutshela ukuthi bafowethu nangomalume asambe esekhaya emphefumulo siyogeza ithonga ungathi ngoba wena njalo wena othunyiwe ukuthi azohola nina lokhu basulela abakhethweyo bona abaningi uzohola lesibuzo nawe eMathia musu ukuthi mazoyinaza udani namfuna ukuya ekhaya labantu abakholwa wena uyakholwa yini wena mnazali uyakholwa ubani ongathophamsana athi uyakholwa uthunyiwe wathi wena hamba phambi kwabo ngoba laba bathi wena badaba utshwala bayingozi baye yonke into bathole umthwalo ngabe uthole uwe wena wayeka kwathiwa lo ngamthini lo uzohlala ushebela uzothi uma isekhulile ingqondo yakhe isikhulile bese sihola lo asise phambi kwaNkulunkulu sekufika isikhathi ukuthi bahola nangu sekhaya emphefumulo banikele kusho ukuthi abakholwa wena baholayo nje ngoba lezi nkumbi ehleli bona ehleli ephoseni babo nenkani ezakini yizo lezo zongenisa ekhaya emphefumulo abantu abafundi bona abakholwa bazozanda ubala abakholwa ingane emunikele imbuzo ushembe akathathi laba bahleli kuwena ukutha bonke nalezi ibozi ehlelizwa ayibuzwa ngibona ngonisu ngonulo yazona ukhuluma kahle ngile lapho nekhaya emphefumulo okukhuluma umuntu owathiyezwa cha bokhuluma yona lento ukuthi ubengabizi ngoba wehleli okanini ihoma zakini wena yakuzwa musaku ukuthi hayi unaphethe ngakuthetha una awuthi ngaphinda ubonke uthebe kapande ngenamnene njengamaju ubona sesile segeziwe ithonga ehlekuye mama ngaphinda ngaphinda basabendewe uhlele cha wamtshela njengoba lo likhulu mathena wamtshela kanjani wangafuna ukuzwa ngoba kubona lezikho zamehlo angithi umndeni yavulani yona nawo bohleli ababecabana ngalo uma ukhamba bangafuna ukulalela kodwa masekuthiwa lapha kuyompuleni uyaguquka njani sifana nele sokumzana umlomo sekelelana akumnandi ethuleni lokehleli kulo ngabona benenkando eqamba mama bethe wona wena senze umsebenzi wethu wena hayi ngoba ethi umsebenzi banqena ukukutshela ukuthi iyasinda lento ekufeni leti isivimbile ukufa fanele bayihlobise bathi lento mntanami ifa lakho le baze bakudwebele iy'thombe ebusukulele emaphupha ngeke bakudwebele kungena orababose kuingahamba ngemoto engethanikani azobona abantu abazongena la bahamba ngemoto enjani abantu abesekwena kuzoba la bakudwebele iy'thombe ey'ngekho ayikho ntamanga uma wena unesibini usukhule ngomqondo ngeke vele iphupho liphikise uma uvuka kuqala amadoda ayizwile lokho ukuthi thene aphathe ikhwama sami ngithi ikhoma asivuma khokho lezi khoma zigwibile awukho ezulwini khokho awukho ezulwini umnyane zikhoma awukho ezulwini ngicela mina uvuma ushembe kuseshembe kanti akwethule le mthwalo uyasika ingakho lethalini ungabi nawathi awuyifuni ungathi uthi khanga ngivuma wethule umthandazo wakho uhlale lapho uzobona ulengani nesipiliti ongethula ngempela uyabona thaba wathi kusho owabangwane lapho nini ngesonto elenkane efukuza zakhe ephuma lawo nenkane emphefumulo niyaphetha niphuma ngozikozi wathi cha siyezwa mthumelo wonyaka sezezavuma kwalengane nesipiliti nayishentele ohlelo selawo sesiyavuma sithi namhlanje sayibeni kwamaphansi iba nesipiliti-ke nawo nababili bazovuma ukuyela phansi ungenza ukungena siyavuma kodwa ngithi ngavumani ushemba lethule imthwale mina ngidweza yona labo-ke asebefuna indima yesibili abakhethe indlu abazogishela kuyo umndeni bavumelane naleyo muzi abazokhetha noma amakhosi kuyacaca ukuthi bazokhetha isikolo senkosi mawumndeni onobukhosi phakathi kodwa mawumpokazana njenganje
uzobheka indlu ekubonakala ukuthi yavumelana ngani mhlawumbe isekhaya enkulu ukuthi ikhaya ikhona kwanje kwalungiswa ekhaya enkulu kwakhiwa izindlu indlu eKalsuni iKalsuni amadoda ezulwini babiza kuthiwa amadoda iKalsuni usuke emakosini okhokho amabutho obaba amadodana abashana kuthiwa iKalsuni ezulwini indlu yabo le esebizwa ngokuthi indlu yangasentla kwesathathu ngoba bephuma beyiviye lonke lamadoda beyongena kuyona bese kwakhiwa indlu yesibili ilawule iy'ntombi bese kwakhiwa esithathu ilawu lodlunkulu odlunkulu okhokhokazi omama omolokazana kuya ngokubiza kwenu amadodakazi asezalele ekhaya konke ngena izindlu ey'ntathu zakhiwa kulendlu eselilomuzi eselukhethile lophumula kuwo kwenziwa isiqiniseko ukuthi yangasentla kuba yinkukwana lezi ezinye kuyengezo lakini takanjani sengaba ngorani kodwa zamani inkukwana makuyindlu yangasentla khona indlu yangasentla ngendlu enkulu namhlanje isizulu sesikhathi athi umngosha isibepho endlini yangasentla kagogo ugogo ungaqiniswa amaphepha lekazi wezoshisa lokuya kugogo kumlitwa ababona lwesibepho la indlu yangasentla nendlu enkulu indlu enkulu la uyena wagana qala bekawakhanti umuzi kuthiwa yisendlu enkulu la bese kwakhona indlu yangasentla ushembu uyasifundisa lani wasophuma noma lisekela nje ushembu kweliyona indlu yangasentla angeni wesimame la ungena usokhaya kuphela ezulwini bathi ngesemali thina sithi imbombo zokotaba ikukwana langena khona unomzana yedwa nenkosazana abengakabuyi noma izosida lapha kagogo ilapho kuthiwa kufudunyezwa khona abantu noma umakoti befudele khona mabezoletha umuntu omusha la konke lokudla noma nifika emathekwini langena khona kufudumale kwenyaka kuthiwa ufudumele endlini kagogo ngoba ugogo khona yonke into ukhona ngisho ingane ey'zele zithi iy'qoshwa umnumzana wefanga ewini ukushisile khona lapho wena kuthi indlu yangasentla isizulu kwehlalezela lezi zinto kwezintathu ey'funakalayo ngaphambi kokuthi ziyophulekelwa bese kuba iy'nkomo zokuthetha amacala ngoba ushembe lo bageza ngokwemfihlakalo yasezulwini nageza imphefumulo eseyonakala ngesikhathi ihamba emhlabeni yoniswa inyama yawo yangena ehlabathini yaphela kanjalo kwasala izono zamacala enyama ahlala phezu komphefumulo nethunzi lomuntu ushembe ugeza-ke umphefumulo wakho umphefumulo kashembe awukusele ebuhleni babeyibona umuntu engakathinti inhlabathi aqeda ushembe ekhulula imndeni ekhaya mafika ekhaya umndeni isiqu somndeni ithunzi lomuntu usuke sekuze umphefumulo nethuzi la thina sesiyogcina isiko ukuthi kuyisela iy'nyongo phezu kwalo mphefumulo iy'nyongo nomswalo yisiko lapha ekhaya kuney'nkomo efunakala khona ekhaya ey'nhlanu intondolo bese kuba inkani yabo izithele ungabuza abanumzane lapha ekhaya akuthi iy'ngane zaphupuma zodwa iy'ngane phela ezaphupuma noma kuthiwa sekuyiqembu noma kuyisalukwazi akwazi ukuyihlala inkomo ushembe ingane engayithathela imbuzi ngoba kuseyingane akawisela ungazibuka akwazi ukuyipha inyama yenkomo kulezi y'nkomo ekhuluma ngazo khona isithembe sabantwana kulezi y'mbuzi ekhuluma ngazo ey'hlanu intondolo khona inkomo yabo eyabantwana isithebe sabo bese kuba inkomo yahamba ngamasonto eyisithebe sabanumzana amakhosikazi lapha ekhaya lezi ezinye iy'mbuzi eziwuphosa sinemisebenzi yabo notshela uma sekuwusuku ophunywa ngazo yani ushembe wayibala mayibonkosi uma lezi zinto sey'hlelekile ukuthi khona sesiyabuya-ke siyokhulekela usuku lokukhulula kwemndeni sesiyokuka kubaba nkosi isizwe sakasibanibani sizokhulekela usuku lokukhulula kwemndeni ushemba singenza usuku banikwa abantu bese kufika lolo suku bezokulanda indeni njengoba lesikhuluma likababa owezobonga mayibonge Nkosi nawe baba uzobonga phela ngokuthi ukuhlala isikhathi eside uze kufike isikhathi sokubonda ukusagqokise ukumlandela eBhayibheli ungumhlobo ngoba into omkhulu bafuna ngayo ubathi ungumhlobo
Wabonisa uba uvala abantu masala isambo nafana uba uyedelela nesesaba basezulwini ulokukhamuka ngetwakuzela ngamabhuluko ya ugqoke ingubo zasezulwini kanti fanele umbathi ingubo zasezulwini uma uyokhuluma noyihlo mkhulu bakho emsamo ngenhla awungathi indaba embi nathi amanazara siyivula ugqoke unazareke emsamo awu kanti emsamo khonani kanti abuza kumina bajongani khonani emsamo awugqoke unazareke emsamo yosonto kanti abantu balini bakezobaba khona ubana msamo khona ohluluhlulu khona ubaba ingani ushebe mangena bekhethe abantu ufaka umjiva eyoshisa impepho wena uma ushisa impepho kanti uqala ngiyoshisa impepho yokuba noyisho enkulu ubacela ba bacela ba mina ubaba efe abantwana engifundisa ngisesidodomane sombala ufika abantu akubote emihlo ukuthi mayizokhuluma udaba nathi qala angaqala ashisa impepho akuqala khuleke athi uNkulunkulu wasekhuluma amanazarene kwangasho kusathiwa uNkulunkulu wasephakame cela umcelele indleko owakomkhulu ngoba khona ngizokwethula bese amen bese wena manje ashisa impepho imphefumulo yazowushera iphetho ushera uyelo isondeza kuwe izokulalela futhi enako iphoshe umntwana wakho bese benika wena banabele ngezindlu ngiyaxolisa ukuthintana logama abanye baphatheka kumanje kanti uthe uNazaretha abasemsamo abesendisathatha zathatha lezi mpondo zokwaba umkhulu afake lezi mpondo esiyithandayo ajile manabo besaba uNazaretha kodwa lona-ke phela icala ngalungeni ngakagezwa ngisho ngangene noma msamo kulungile phela mtshela kagezwa sikhuluma nje umndeni osogeziwe ekhala emphefumulo akufuneki msamo lapho akufuneki ishijike emzini yabo yabidela amadole awuphuma ukhande phela amen uma waqala uzonikela imindeni yakho wazi ukuthi utshwala abafuna emzini wakho ayisameneke lapho bazokhipha ama-social media kahlanye mfana kade ngizobanikela lithi nkosi wethu uyithixo utshwala isiko alona isiko leso abesadalwa safuna inyanga safuna sisanga bafuna majiya lapha ozolobe zohayisa lapha phezu uzonibhulela makulokhula nje indoda iyahlambuluka kahle ibhinca iyokhupha ngasetha ikhulume noyisenkulu futhi indoda uma iyokhuluma ngasetha umane nje ubhozomele ube yidliyo nesikhoko utsho nguyihlo noyihlo omkhulu ubize uNkulunkulu wakho ohloniphe wena ungathanda njengane kuwena ngale khulume noyihlo wena ndophile njebaba wena ngisho uwo ndosi komsengele ungathanda njengoba lapha wena khulume noyihlo khuluma yabe ungaqala unyiphi njengoba manje mbele iyangeka khuluma nobaba nawe msamo awukwazi ukuthi manje khokho nasithebe uyakukho kodwa wafundisanga umntwana wakho amfuna lokuhle ngale kwethuna kuyahlonishwa zonke izinto zangamononini mayibonke Nkosi manje abantu abedlalile ehlathini phela nasey'godini zosizi kuyeqwana lapho kuyeqwana angiyatsho nomusa ukuthi awababone emahlweni uye yonke ngale kwethuna into endaba uma abantu bengenile ezulwini lomndeni kuyahlonishwa ezulwini lomndeni ngoba izulu lomndeni linomdwenqanga umdwenqanga uyaziwezulu uyaziwezulu shembe mayibonke Nkosi iloko-ke isigaba sesibili nesesithathu engikhulume ngaso ngiyacela-ke manje abantu bangaqalile bathi basesihamba la besebetutolo safuna ukuthi sebechazelile lapho bazazi bona abantu akade banikele iy'mbuzi kusukela mhlawumbe ngonyaka odlule Januwari Februwari Mashi sebengasukuma baqale lokho ngale balokho kusemanzi bantwana benkosi umuntu nje oDisemba Agasti kusemanzi kunenhlanhlangano ngoba ukuthi ngoJuni basebenele sebenzile ungakwenza phela nabo obosikhathi eside ukwenza uhlanganisa lapho ozozwa khona amanzi ngobhodi abayavuma uzobona ubanikeza ihlangano phela
uhlanganise phela umndeni ungawunikeza umhlaba umndeni wokuthi unemali ukonke kokufihle umndeni ukonke ubike mawubona kungahlangani kudoliswana funda nawe zakho ufunde umbhalo wakini ukuthi usho ukuthi usethundu uNkulunkulu usaqalidwana ngabo bantu bakini akengishisa umoya phela uzotwala uzogijima wena nonkosikazi wakho ngokunemali uthatha imali kankosikazi usuke naye mama baye bafike baphetha uthi imali nonkosikazi okuganile nawe unethongo lakubo funeka wena ikhwepha zakho uhlangane nozakho mawubona kuyaphimba uyabona senjalo kodwa yonke le nto yokuqoqa lezinto awuzenzeli ngokucabanga wakho ingani usufikile ekhaya emphefumulo mawuthola ithuba lokunikela usuyanikela Nkosi ngiyacela umndeni ungiphe inkomo zakho sifuna ukuhlela ukuthi sizocela usuku lokubalana lapho uzobona khona umndeni umningi mayibonkosi hayi ukuthi lokufuna imali ezalayo ingani ukwenza umndeni mazofuna imali ezalayo awunike inkomo zakho mama awunike kusho ukuthi usahlakudwa akapheleli musu phambi kodali ikoleti ngoba ufuna uqoqa ithongo alikuningi ungakwenzi ngemali eyikoleti mawenza imali eyikoleti usagula ithongo ethondeni musu kudaka udakekwa usuyazi ithongo lakho likhona ekhaya emphefumulo ushemba ukuthi nazi izinto ezingeke zize zibambe zivimbeke ngicela ukuphetha ngazo uma usuyilele ekhaya emphefumulo waqala walimali insini wasekhaya emphefumulo insini nkulu yakini nkulu ibanzi uyaqala uyahlakula uhlala lokhu uvela uzobapha isimali uhlala uvele mhlawumbe nabo lowo kwenza ukuthi nabo bakucelele uNkulunkulu phela ngesikhathi bona belapha basondela uNkulunkulu ibona abakucela uNkulunkulu ubona kuyaqeka ekhaya iy'ngane ziyaqoqeka yekudaba utshwala zikunika imali ubona ingane yakho ingasakwenzi okubheka eceleni sinikeza imali kwasho omunye ngamathi hawu bese khale emphuphu nganikele umndeni ingane yami beyiphuza ngezansi lapha ngezansi iphuze amantombazane azadanse naye nengane yami ingabuze ka namhlanje ingane iyona ethi ma ngicela imali angifuni lokudlala womntoro ngizohamba nje no-100 imali ehlale koma usebenzi emva kokuthi sekuyini ukuzonikela imndeni ekhaya emphefumulo kanti imali idliwa yilidlozi lapho ey'ntabeni hamba nengane yohlala ejoyintini umama usihambile onikela ushemba wahlwitha idlozi liyakezwa lamyekisa umfana uhlala ejoyintini uthola ingane yakho indaba yohlala ejoyintini futhi ngalihlala eseduze nawe ngezansi noma ijoyinti engekho-ke ngosane kuphendwe ijoyinti ngayo ingane yakho wehlala kuphendwe lejoyinti ezodansa iphume ulibona ukuyokhala emva kwethu ngomsombuluko ibuye ibhlowe esetekile ize ekhaya ifuna imali yokugibela ayisenalo imali etikile uyinikeza umzali wakho lehlala esekho kanti uphucwa ithongo elafele ejoyintini hlekona la ushembe ukuthi asize ekhaya emphefumulo amafika njalo mayibonkosi uma-ke usuqalile lolu hambo bayanxusa abantu ukuthi abajamu ukwenza imisebenzi engathathwanani lapho babona le mali baningi kade begolela umndeni wenza ukuthi asingeni leyo nto yebo badla angibasoli ngoba iy'nkolelo yiningi abanye benza ngoba bathi ayithinanele ntunge ukuthi singasakwazi khona nje kuthiwa bathi bazokwenza ibirthday kamnumzana kodwa besebekhupha iy'nkomo ney'mbuzi kade bengifonela bathi uzokwenza ibirthday ubaba bafuna umhlabeni inkomo ney'mbuzi bafuna ukwenza ibirthday kodwa imndeni sebeyingenisile ekhaya emphefumulo abasafuni ukulinda balinda uNkulunkulu aguqule insila yalaba bantu shemba balandi yaba bengazange baname emandulo ngoba phela bakhona kade besizana benzelana imisebenzi yodwa kodwa le misebenzi yabo bekhanganele bekeswini iyafinyelela abantu abafike emandulo abafike ey'mpini zasemandulo abangazange baziwe nje amagama abo abangazange bafungwe abazebenzele lutho abokuqala bendawo wethu lithe izwe maseliphona banganabo abaziwa ibona labo baletha intuthu yokufa egcekeni kuthi kuhlatshwa kodwa umuzi ubone nje
ubune nje umuzi ubone futhi lo wakhetha inkozo eNazaretha ubuna kakhulu yini ubheka isibani bezamawala abantu bazosiza nayo bazosiza abantu basho umuntu oyisipozi yobani umajiya onganakeli ukuthi oyidabela ikudla bakhonza abasha basezulwini uma usuqalile lo hambo lalapha ekhaya emphefumulo kuthiwa asihambe ekwenzeni imicimbi ngoba lokho akubanikezi isibuko esihle abantu lezi mali zasikhumbula ekubeni okokuba basendulo zange basikhumbula kodwa sesizokhuluma nokuthi igazi bashaba kuthi kanti behlala ngathi ungcono sidlela amaselesele noxaba lesingane besithile uNkulunkulu wesiphetho sowenziwe wethu sebenza imicimbi manje sishiya ngaphandle into ebuhlungu-ke bantwana benkosi angisho ukuthi akwendala siyafisa kusheya unencenge umndeni ingadedeli ukufa abanye babo nkosi abawenzile azange sakubona nangu mshumayeli konto ucabani kunebuhlungu ungazi kuyakubuyisa kanti wayeshiwo inhliziyo ebuhlungu esebelekile abantu kungabesachithi igazi asimele siyimindeni iqedwe ize ekhaya sona semase senze imicimbi siqale eqaleni imicimbo sivale ikhithi labo bangazange benzele lutho uvale ikhithi zabo hawu bangakuma bakhuluma phakathi kwemine benze bangaka babhubha 4 abantu kodwa ngehlanga bafa kade kwenze umcimbi khona umama osukumela wathi umyeni wakhe wawenza ngekani ethi vele ngabe uzakhuluma empemlami phela mina nginendaba nalo wahlala wawenza umcimbi wabhubha uthi wayesebuye kanti uthi ngakhaleli ukuthi ngifile uthi awuyini uzokwenza baba into efanele ikhalele iyodwa eyokuthi umndeni afuna ukumwela cela ngingene kale mphefumulo nikhiphe inkomo nembuzi nokugcina intethelelo umndeni umthethelele ukuze amngene ekhala emphefumulo phakathi komndeni usathelwa amacala mina sengiweqile ngiyahlala ngiyenta ukuthi ngifile asisho ukuthi-ke siyathusa ngaloko noma siyakwenzeka sangenzeki cela uNkulunkulu angavumi ngoba kwenzeka abantu babe namakhanda akhulu kodwa sicela uNkulunkulu aphe imindeni yethu ukuthi babakhole kahle abantu babakhole ngomlomo hayi ngezandla uma bekhole ngezandla siyakuthi ungaphela thina esiphilayo uma ukhoda umoya wakini abakhulume ngomlomo akusenziwani umcimbi bantwana benkosi kodwa ikhona imicimbi ikhona imicimbi engasenza umbangela wathi uphazamisa umbangela wena ngiyazi wamkhulisa ngingangomthethisa yebo umbangela kale kade ngihluphe ebusuku elokhu ufuna ukukhuluma nami sekuyisikhathi ukulalela angithethi njalo ngibapha amandla abavangeli bakithi ngoba sifunyiwe sonke abatwana umshumayeli bathiwa akekho udaba ezitha la akekho umfundisi akekho umshumayeli akekho umkhokheli akekho la sonke siyalingana kumacala ngale kwethuna abopha nkosi abopha yonke into ziyinto eyodwa akusho ukuthi singahloniphi kodwa uma sekhuluma kuthelwa amacala sonke asicele isibindi namandla silalele ngoba siphuma la umndeni wakini ulalele ukuthi uzwile yini ukuthi ungazitheni ekhaya emphefumulo izinto imicimbi engeke ikwazi ukumekela nabo bayaziyo uma ungena isibongo esinye phakathi kwesibongo sakini umndeni wakithi uvamile ekhaya emphefumulo saqhuba iy'nkomo sesilinde ukuthi uNkulunkulu awugeza ukhulule kanti sezidla iy'nkomo zakasethwa iy'nkomo zakacela ocela bahlangene nathi bafuna unkosikazi wabo angazi noma bayizwela abantu amen sekhona kusuka iy'nhloko zecele zize ekhaya emphefumulo ziyaphuthela mpekuzokayo mina abasekuthini siyacela uNkulunkulu asikhululele kunini ithimba elizokongamela umcimbi ngoba abantu laba abangawona sibongo sethu sadla iy'nkomo zabo bafuna ukuthi manje bafuna unkosikazi wabo sicela ukubanikeza unkosikazi wabo kodwa sicela umntwana simenulise sicela ushebe asikhululele ithimba labantu abazakongamela umcimbi kuze kufike emshadweni wakhe nomntwana uma eseqedile sobe sesibuya sizobonga simbuyisele uNkulunkulu
kuze kufike isikhathi sokukhuluma ngokusemthethweni ngoba umndeni wakhulula ngezinye indlela ikhaya elikhulu umsamo omkhulu kuwe seyilo kwamanje ngoba umndeni usakezwa. Amen. Akezwa uzonyokamela wakhona umsamo omkhulu wakho yiyo lo kwamanje ngoba lapha khona iy'ndedwane zamadoda asemandulo ezazingananiwe ezithatha umhlaba umzukulu awuzesingabani awu lo mzukulu bapholisha isihlalo sakho abazukulu basebenzele nina njalo isiza ngalunto zanga zonke bashaya bakhuluma nalabo abababulalayo okhokha abenzelana bona bakhona phakathi komndeni ababengenazi izono kodwa baphume ezulwini ngokwenza ngezono ezadala amadodana azo wathi uNkulunkulu phumani niyalona izulu lami ngoba nemvume enganizeni abanye olungisalela bathi bafika bathi baphuza ingane zakhe nomkhondo obese bawufaka umkhondo lapho babulala bese sukule manje ngezulwini esibulele phela naye basale sebeqingane ingane zabo bathole isono bese bazobuza abasabuyele ezulwini asikho isibongo esingenabo abantu abangena ezulwini uthembe qele nokudabula izulu nomhlaba abantu ebadabile babelungile bangaboni ngalutho uNkulunkulu ingakho abangoni kodwa isuka esalandela lapho sathi kuhlala kwedla lendoda yaqoza ezulwini saqala uphambo kwendlela sangena ehlazweni ingakwaxoshwa ngisho umthandazo ngaphambi kwendlela engangena ehlazweni waqoshwa ngoba ukhona abantu abaphambi kwendlela labo abazange babenazo isono ushenge uphiko leyothimba afake iy'nkolweni zasezulwini lihambe liyongamele umcimbi baningi asebebuyile bezobonga cha umshado wami kahle sesizobonga Nkosi sesizokubuyisa leyothimba sezolinda ukuthi kuze kukhulule umndeni mayibonga Nkosi noma-ke makushoniwe phela kukhona isiko elidingekala ipoqa leli lomuntu ukhishwa ngezandla lembuza kuthiwe izandla akuyona yokugeza osuke maswela abafike befake izandla emapaketheni abangabanga ngisho inhlabathi bese begijima ukugeza ngomswane nenyongo yakithi ingakho abantu bebhubhile wangugeza nomswane imizi yabantu athi umuntu athi umathweni asibuyele nayi ngisho umswane nawenyongo ungakazubusela inyongo wena abantu thina sazi ukuthi mabeye emzini womuntu ushonile bageza ngesipuma amanazareta ageza ngamanzi akusiwe phamali emhlophe ngokushemba wanathetheke batala isiphumo ngoba abantu sebeyanyanga ufaka isiphumo bese bafaka nogugugu nohamba naye nohluphekile phakathi asesona isiphumo sona balushembayo abantu abamtshela nje umcoco mhlawumbe umosaba mhlawumbe bafaka imali emhlophe ngoba namanazareta ugeze khona hayi umswane nenyongo ugezisa abantu ngomndeni ayebanga umzimba walomuntu ingakho kuthiwa imbuzi yezandla umuntu umukelwa ngezandla uma efika esewumntwana noma esehamba ukhishwa ngezandla leyo mbuzi yahlala uyazi namumndeni ulayekalemuntu kusho isibani silindele ukuthi ezekithi akamukiswe ngezandla phela iyahlatshwa leyo mbuzi bese kuba imbuzi yokumlidwele zabantwana bese ikamiwa manje yokuthiwa yakhushulwa lawo bafele impinda zemandini bakhushulwa libona lawo badliwa amamalasi bakhushulwa libona hayi samkhuphula simenzela ihlangu sakho benzelani ihlangu lapho Nkosi kusisi sizibani siyabonga abantwana abahle basezulwini sicela usinikeze undaba ezitha abingelele undaba ezitha emva kwako abavangeli bakaNkulunkulu ngiyanxusa ngomusa nangikhulu ukuyithoba ukuthi abavangeli emva kwandaba ezitha sobe sesihlabele ehlabele sekhulu namashumi amane ya emva kwaso undaba ezithama esekhulumile socela ukuthi emsoli kaNkulunkulu ehlabele sekhulu namashumi amane nantathu abavangeli bobe sebecela isibusiso uNkulunkulu amen Nkosi kusisizayo angibingelela abantwana bakaNkulunkulu ngaphansi
umuzi wekhaya lophefumulo. Amen. Amen. Awu sikhulumile ingcebo kaNkulunkulu kaShembe. Nami sokugcizelela nje ngibingelele inkosi yasemaqhunwini le enkandla. Amen. Amen. Ngihamba nomndeni wami. Amen. Siphethe ke impahla njoba zayibaluliwe nathi sesihambile le ndlela sayiqala ngonyaka ophelile. Umsebenzi omkhulu kaShembe ngoba ngeke umsebenzi wakhe ungaci. Amen. Amen. Umsebenzi omkhulu indima enzima lo kade eshilo umshumayeli. Umthwalo onzima lo. Amen. Ngelithi seniphakathi nawo nihlukane phakathi. Hlukane baqabane kugcine ngasaqhubeka ungasazi. Ngiyethuka nje nami kule ndoda kade ikhala la. Umhloli wakhe ikhala lapha naye ukhala inhliziyo. Kodwa ke umshumayeli ngiyibongela nje ngoShembe emhle. Ngibona indlu yonke yobukhosi basemaqhunwini iphelele namhlanje. Amen. Amen. Ngicabanga ukuthi njengoba silapha nje ukube bekade ngokungaqhela ukuthi wezwe amhlamba amabhasi amabili abaphumile. Amen. Ngokumndeni basilindile namanje ekhaya. Amen. Kusekuthatha isikhathi ngoba kusuke kwehlukane phakathi abantu baxabane futhi baxaxaniswa yikho lokhu kade sokubaluliwe la okuyimisebenzi abanye bahambele impilo babe iziphi zasesandlwane kwakwenziwani kubulawana ukeqasuke nje umuntu esesebenzile omunye nithi nangu uza kahle uyanihola nangu sengishiyile ugcina ungasazi. Ngicela ukwamfishane ushumayeli ngithandazise nami ngicelele uShembe abasize bonke imindeni la. Yedlule nomndeni wami nami uShembe hamba yohlokoza kulabo kuthiwa bavala itraffic. uPaulile umshumayeli uthi ngathi sekunekhonanyana nje likhala itraffic. Engathi uShembe angahamba kumele ayohlokoza lapha ngoba uthanda ukuma kodwa sibona ukuthi nathi sesiyosifika empumelelweni. Amen. Ngalawo mazwi nje ngicela ukwamfishane uShembe usise selizweni. Impela besele nabo lapha endlini amakhosi ayi nami ngize ngasho matwana ekhaya ndabezi. Ufike lesizwe sonke lo mkhulu bakhe bakhona. Amen. Sengathi leminye imindeni ke ingaba nalenhlanhla. Ezakalayo ukuba lenhlanhla nokuthi kube nenkosi enenhliziyo yokuthula. Inkosi le enenhliziyo yokuthula ingakho izinto iqoqeka. Amen. Siyabonga abakhonzi abahle basezulwini. Sicela ukubuyisela umsebenzi kaNkulunkulu ngehlabelo esikhulu nama-43. Sicela nomuphi umshumayeli nezwi elivulekile asole ngaso umbangela wenkosi ozobe sisibekele sibusise inkosi kusukugaba ngcwele.